Hello, Trashidale to everyone. Welcome back. Learning supplication to Guru Rinpoche, Parche Lamsal. And today we are part 14. Okay, let's start. Sewe tak sok lamna dong gong pe takla nguyen drup sol nu pe tak sok parchet sol chi parchet chiru sol nangi parchet nangdu sol sangwe parchet ingsu sol gupe 착철 gyapsu chi om a hum vajra guru patma siddhi hum tampa cheki tempa ni gyaltsen tabur tsukpe tse tampa cheki tempa ni gyaltsen tabur tsukpe tse samye mashing lingis drup gyalbe gongpa tarchin zet kechok sumgi tsenyang sol chikni petma jungne she chikni petma samba wa samye mashing lingis drup gyalpe gongpa tarchin zet kechok sum기 tsenyang sol chikni petma jungne she chikni petma samba wa tsewe taksok lamna dong gongpe takla ngdup sol nupe taksok parchet sol chiyi parchet chiru sol nangi parchet nangdu sol sangwe parchet ing수 솔 구페 착철 꺄수 치 옴 아 훔 바지라 구루 빠트마 시디 훔 다마 담빠 담빠 차나루 초사 최 가야다 꺄기구 기 최 기 바오 사타타타나 땐빠 나기구 니 땐빠 니 담빠 최기 땐빠 니 라가다 가야다 얄라 얄 마오 차나 첸 gyaltsen la ta 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 ba shabju bura bur ta bur pau sa shabju tsuk ka sa tsuk pa a kyu yi pe cha ringbo tse tsuk pe tse tampa che ki tempa ni gyaltsen ta bur tsuk pe tse
Bảo sa mà sắm ya sa ye sam ye. Ma bảo xia đình bố xie ngã sa xing. Ma xing. La hấp ta la shab ju lu na lun. Ga ye ta ya ki gu yi sa gis. Ga re ta da shab ju du pa dup. Lin gis dup. Sam ye. Ma xing. Lin gis dup. Ragada gaeta yalla yal panarapo a kiwi pe gyal be. Tao ganaro go ngasa gong pa. Mao tara tar paya ta cha kigu chi na chin. Mao zata zet. Tar chin zet. Gyal pe gong pa. Tar chin zet. Sa kata kaya ta kya dingbo ke sa kes. Mao cha naru cho ka chok. Ke chok. Kao sa shab yu su ma sum. Gaya ta ya ki gu gi. Sum gi. Mao ca na chen. Yang a yang. Kao sa naru so la sol. Chen yang sol. Ke chok. Sum gi. Chen yang sol. Kao cha ki gu chi ka chik. Na ki gu ni. Chik ni. Pata patma. Ao pai da cha shab ju chung a chung. Kao na sa ne. Sha ring bo she sa she. Jung ne she. Chik ni. Patma jung ne she. Kao cha ki gu chi ka chik. Na ki gu ni. Chik ni. Pata patma. Sa ma sam bahata ha. Samba wa. Samba wa. Chik ni patma samba wa. Samye ma sheng lingis drup. Gyalpe gong pa tar chin ze. Ke chok sumgi ten yang sol. Chik ni patma jung ne she. Chik ni patma samba wa. Hello. Here I want to just introduce, in Tibetan, it's Petma, it's a lotus, but in Sanskrit, the term sound is, I think, it's Patma. Patma. So is when it's the mantra, usually it's, I don't know, it's good to pronounce. It's a Patma. We have like Om Ah Hum Vajra, like a Om Ah Hum Vajra Guru Patma. As this is like Sanskrit, all this term. So Patma is the Sanskrit pronunciation, right? But in Tibetan is called Petma. So in here is you could I think is you can say Pedma. That's also fine. Or Pedma. That is how Tibetan read Pedma. And actually is Patma is a Sanskrit. Pat. Okay, just to let you know the pronunciation. Okay, just I would like to let you know that is the sounds are okay. Thank you.